mbega hari ibintu wowe warakora pembeni gutya nawe bikagutera isoni ukavuga uti muririmbyi vraiment mwana wa pastori tubwireho gatonyi gusa wihanyiki nihana kaze mwese abantu muriko muradukurikira ni kuri HM Shima TV. HM Shima TV nkuko mubibona ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana benshi muramuzi mu ndirimbo zitandukanye yitwa Christophe Ndayishimiye. Aya niyo mazina yiwe. Hari kandi kazina ufise ntazi? Nabo kabisa. Papa Ethan, Papa Light. urumva n'umupapa. Tugiye kuganira ibintu byinshi, tugiye kuririmba, tugiye kuvugana ibintu bya kera, twibusanya ka kera. Ariko imbere y'ivyo turashaka gusenga. Yego. Urashobora gusenga? Akibazo. Tugiye gusenga. Umupapa wacu Papa Ethan agiye gusenga. Yego. Usengere kino kiganiro, usengere n'abagiye kugikurikira kugira ngo kibigishe kibi kiganiro kitaba ico kwinezereza ariko abantu bahigire byinshi. Hari abantu benshi bari baradukurikira, yaba abacaruka mu bijanye no guhimbaza, yaba basanzwe bari mu murimo igikorwa cyo guhimbaza Imana, canke n'abandi basanzwe abakristo baba bashaka gutahura ibijanye n'igikorwa cyo guhimbaza. Abo bose hano kuri HM Shima TV n'abakozi b'Imana tuba tuhari kugira ngo twigire hamwe ibi bijanye no guhimbaza, turabona uko twotera imbere. Dusenga igisengero. Yego. Mwami turagushimiye, uri Imana igira neza, uri Imana kwizerwa. Tugushimiye ko uyu munsi watwemereye ko tubano hantu. Turagushimiye Mwami ko kubwo kiganiro tugiye gukora hano hantu, kubwo indirimbo tugiye kuririmba hano hantu. Turasenga abagiri ko baradukurikirana kano kanya. Reka Mana ubane natwe, buri muntu wese aza gukurikirana kino kiganiro agira ibyo yize, natwe bigire cyo twigishije. Mwe muyera ngwino urongore buri kimwe cyose kikore kwa hano hantu, ntabari twe tugaragara ariko Kristo agaragare mu buzima bwacu. Cyo dukora cyose duhaye control Kristo ngo abiganze. Ntabari bwenge bwacu ariko Kristo uyobore. Turagushimira kuri Imana igira neza, turagushimira ko komeye kuri Imana yumva amasengesho yacu mu izina rya Yesu twizeye. Amen. Urakoze Christophe. Murakoze cyane. Christophe, rero ndabona ufite gitara. Kugira ngo tuje muri mood twumve ko turi hari indirimbo waririmbye, indirimbo ya kera by'ukuri ikora ku mutima. Iyo ndayumvise nibuka ibintu byinshi. Nibuka ibihe bya kera muri za 1999 2000 ngikizwa tugenda kwa Apollinaire, turirimbo twa kera Apollinaire akivuza piano, zize kuvyibuka kwijabe agenda kuri Paredeza hanyuma kuri Eden. Urumva kiriya gihe ni igihe kitwibutsa ibintu byinshi cyane cyane twebwe twabaye mu Burundi n'ababayo uyu munsi n'abari hanze. Nibihe by'ukuri nuvuga ngo hariho ikanguro. Bijya manda bikumbura, sinzi ko naho je ndabikumbura. Rero sinzi urazi Vendredi yo muri Garden uragumeze ko hazi. Sinashobora gusiga. Bijya bihe kabisa. Byari bihe, ariko ivyo bihe igihe cyose tuba turi mu kiba gihe ciza. Gusa ni hahandi nyene tw'abantu haba hari akantu nyene wibuka. So iyo ndirimbo rero ndashaka tuyicemo gato muri iyi si. Hausa nawe. Indirimbo ibaza ko iri muri do. Ibaza Sina usanawe
mwami mwami nta bikorwa bisa nk'ivyo wakoze amahanga yose waremye azoza gutazire mwami muri isi ntawe usa nawe muri isi ntawe usa nawe mwami 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 nta bikorwa bisa nk'ivyo wakoze mubwire nta bikorwa bisa nk'ivyo wakoze amahanga yose waremye amahanga yose waremye azoza gufukamira azoza gufukamire mwami uhambaye uhambaye mu vy'ukora vyose uhambaye uhambaye mu vy'ukora vyose urahambaye uhambaye mu vy'ukora vyose uruhoraho 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 uri mwiza nyine imbabazi mana uri mwiza nyine imbabazi mwami mwami abakwambaza ubereka urukundo abakwambaza ubereka urukundo amahanga yose waremye amahanga yose waremye azoza gutazire azoza gutazire mwami mwami urahambaye uhambaye mu vy'ukora vyose Yesu urahambaye uhambaye mu vy'ukora vyose uruhoraho 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 oh uruhoraho uruhoraho unyobore mwami unyobore mwami ngendere mukuri umutima ushitse shima izina ryawe unyobore mwami ngendere mukuri umutima ushitse
shima izina ryawe. Come on, nyobora. Yendere mukuri umuti ushitse shima izina ryawe uhambaye mu uhambaye mu vy'ukora byose uruhoraho uruhoraho. Hari kandi kakurikiraho kera kaca kavuga ngo manuhambaye uri ku ntebe y'inganji nyenicubahiro mana wamyeho kandi ugiruze ndagushima ndagushima we mwizigirwa ni ushizwe hejuru y'isi yose uri nkuru nenukunesha niwe mwamura z'igihugu cacu byari ibihe bidasanzwe cyane kabisa. Ibihe iyo abariko baratwumva batazi izi ndirimbo ntibumva icyo hari kandi munyenkomezi zinarikuru urabereye inzira zawe Jehova munyenkomezi. Wow. Yego. Izina ryera ama ni wewe kuri urahambaye Jehova Jehova nyenicubahiro mwamima na nkuru uri nyenubwami ubwiza n'inkomezi
byose ubwami n'ubwawe inganji n'ubwiza ubwami n'ubwawe inganji n'ubwiza ubwami n'ubwawe inganji ubwiza ubwami n'ubwawe inganji n'ubwiza nasema asante kwa Mungu wangu nasema asante kwa wema wako kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. nitaimba sifa zako mbele ya watu wote Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Wow. Christophe, mbwira wakirijwe gute? Ikibazo cyiza cyane. Je mu bisanzwe nakuze muhira nsanga papa ari pasteur Na Christian nuko nyene urumva ni hatari urumva ariko rero kuvuga kwa papa wari pasteur ntabwo bisobanuye kukishijwe aho hantu hatebe kuko umva nkubwira hari abana bavukiye kwa pastor bakiga gusengera injya gusengera tugire ngaho ngo ari umwana bahatira gusenga hanyuma umukozi umunsi umwe aramubwira ati mba yarazi gusengera ibyo kurya umukozi aramubwira ati ndagwaye nsengera ndagushimira kubwa zino kubwa bino byo kurya ubihezagire uhe n'abatabifise ariko asengera ingwara uti rero ushobora kuvukira mu nzu kwa pastor ubukirijwe ntago bisobanura kukijijwe abantu benshi barabyihendaho kuko n'abapasiteri benshi usanga abana babo barabareka kubera ko bakuriye mu nzu kwa pasiteri ukabona murasenga ukabona muragenda muri Sunday school ukabona yumva nta byaga kizuzi urako byumva Bibiliya iravuga ngo tuzomenya ukuri nako kuzoduha kwidegemvya urako byumva rero iyo utaramenya ukuri ugendera muri cya kigare ko bavugiye kwa pasiteri niki ntabwo utahura Kristo niki Kristo niki yakoze kuri jewe Kristo kumwakira nihe valere mfise gusa tukagenda muri cya kigare ko ndasenga nuko je rero nuko nakuze mu muryango wa Gikristo nkaja muri Sunday school nk'abandi tukaririmba tukasengera injya urumva kujya ku ariko mu byukuri jewe biratangaje icemezo cyanje neza nagifashe 2010 2010 niho wafashe ingingo yo gukizwa byari bigenze gute wabona habuze iki ko ndabizi wararirimba aho warutanguye wararimba muri korali n'imbere n'abantu bose bazi abantu bakaburambarara hasi ibaze kuba uririmba ibindi bya bindi Yesu yavuze ngo bamwe bazoza ngo bavuga ngo twakirije ingwara abandi bavuge ngo twavuga mu ndimi abandi ngo navuga ngo mva mu maso sinigeze ndabamenya urazi kuba uri umuririmbyi uririmba muri korali ariko abantu kandi bagafashwa cyane gose bagasenga bakarira ukabiga ipancarte gusa kivuga ngo Boulevard de ariko 2010 rero urabona ko bikeneye gukira 2010 wari wicaye he wari umeze gute numva tubwira iyo film 2010 narahantu je nakirijwe muri serire de prière ego umukozi w'Imana aratwigisha kuri Kristo twigisha
ibintu byose bya Kristo urumva sinzi nakubwira iryo jambo rya mbere rishashika nawe ndaryumva niki kandi nk'aya bari kwigisha amafaranga uwo munsi bari udakijijwe nagutanakijijwe bakozi b'Imana murumva uvuge Kristo kuko Kristo niwe azana imitima y'abantu kuri we umwigisha aravuga Kristo aravuga kuri Kristo aratwigisha kubyerekeye Kristo twari tumenyereye dusenga tuje amasengesho reka dusengere minervare reka dusengere amazu dusengere imodoka ariko mu by'ukuri kuva namenya ndio nta kamaro bifise ngo ngwiki nta kamaro na kamwe bifise mu gihe utaramenya Kristo mu gihe akamaro gafise duko tuvuga Kristo roko byo ndashaka kwisije tuje kwiganiraho cyane kuko muze mumve mu ndirimbo jewe nsohora na compose ni indirimbo zivuga kuri Kristo yego ibiri nyuma ibinyuranye y'ibyo ntabwo ndabiririmba kuko Kristo ni byose niwe alpha niwe omega nawe ugaca yibaza umuntu aza kuririmba Range Rover urumva ifo ko abantu bamenya ko ubu ngubu true gospel niki amaze kuvuga Kristo rero Christophe aravuga ati noneho aravuga Kristo numva Yesu ndamukunze numva wow ndashaka nanje kumva we Yesu apana ko numvise ko papa muvuga apana ko numvise abandi bamuvuga nanje Kristo uyu munsi yarangendere ndamwumva ndamufiringa numva nakira mwemu yera bushasha uyu munsi naragiye ndatura ndavuga ndakire Kristo baravuga abantu batarakizwa bahaguruke kandi uyu munsi nije narongoye urumva bene data iki kintu murandakibaza umuntu wese aje hano kuri HM Shima TV impamvu ndabibaza no kubera hari abantu bibaza ngo gukizwa no gusubiramwe isengesho ugasohoka abracadabra ukabura kijijwe oya urumva ko gukizwa bisaba icambere na mbere ko ugera ahantu ugatahura yego kwivyo urimo bitabereye peu importe aho bawicaye naho bawicaye urumva ko yakijijwe uwo munsi ari we yarongoye guhimbaza no gutazira bamaze kuvuga Kristo atahura ko Kristo atamufise yego ni byiza rero yuko abantu turi muri kino gikogwa nawe uri kurandaba uyu munsi uririmba muri kohari uri kurandaba uyu munsi Christophe hari umwigisha yarafise ishure rya Bibiliya yarambwiye amakuru kuntu yigishije abapastori yigisha muri école biblique y'abapastori arigisha Kristo arabaza abantu mwese muri hano mwarakijijwe abapastori bashika hafi 8 barahaguruka gukizwa wow ushobora kuba pastori utarakizwa cyane ushobora kuba musenyeri utarakizwa kuko urumva impamvu ubu Kristo buriko ragenda butakaza akanovera muri iyi minsi amasengero ugasanga ntacataniye ko n'ama business abantu ugasanga amasengero bayabona nkaho menga nta kamaro nukubera twuzuranye mu masengero abantu benshi bavuga Kristo ariko bashika ngaho hanze bagakora ibinyuranye n'ivyo Kristo avuga nibaza rero ko aho hantu uvuga ngo wari umuririmbyi ariko ukabona utarakizwa mbega hari ibintu wowe warakora pembeni gutya nawe bikagutera isoni ukavuga uti muririmbyi vraiment mwana wa pastori tubwireho gatonyi gusa wihanyiki simbaka ngo tubwire ngo wakora ibire ariko vy'ukuri wihana nihe condition warimo nihana nari muri condition icambere yo kutamenya ibyo ndimo ica kabiri wabona nari umuririmbyi ndirimba juste kurimba gusa ariko hakagira n'utundi tugeso tukubata tukuzaho urumva ugasanga uraririmba même temps urakorana n'ibyo bintu urumva so bamaze kuvuga Kristo numva ndigaye numva nakiriye urwo rukundo nakiriye ubwo buntu nakiriye izo mbabazi yego uravuze ibyo bintu byane bukasubira muri yagame twarimo hari akaririmbo baririmba kandi dutwara ahantu muri bijya bihe ubuntu burasesekaye butemba
urukundo rwawe nta wundi mwami asa nawe uhoraho Yesu ndagukunda Yesu kirumara muri byose umwami w'igitangaza Yesu ndagukunda Yesu kirumara muri byose umwami w'igitangaza imbere yawe mwami hari ubugingo busagutse ubuntu burasesekaye butemba mu rukundo rwawe nta wundi mwami asa nawe uhoraho ugana n'uyu muntu ari muri korari ari muri ibyo mubwira ikintu mu by'ukuri nashaka kumubwira amenye Kristo urimbure Kristo biraryoshe kuririmba urazi kuririmba uzi ibyo urimo kuririmba feeling ibyo bintu kuva ico gihe kugeza uyu munsi ndaririmba nkumva singana kubwira ndi connect na Kristo kuko ndiko ndarimba Kristo namenye Kristo nakiriye Kristo nacakiye apana kupfa kuririmba gusa urabyumva rero namwifuriza ko asoma ijambo ry'Imana yiga ijambo ry'Imana yegera abakozi b'Imana bamuganirize biri deep ikindi afata igihe cyo gusenga cyane mweme nazagenda amusigurira maze aciye bugufi yihane yakire Kristo yumve ko amwakiriye by'ukuri apana kuvuga amajambo gusa yego nibyo nabwira abantu urakoze cyane ukaba wadukurikiye ukaba by'ukuri wumva uvuga uti genda akorera Imana cyane ndi n'umuntu ajya gusenga bisanzwe ariko mu gusenga kwanje byo nsaba Imana mu rusengero ngenda gusa nko umuntu agenda muri massage ngenda muri rusengero nko kugenda umuntu agenda muri sauna ngenda mu rusengero kwinezereza ngenda mu rusengero nko umuntu agenda muri salon de coiffure bakamumwa ngenda mu rusengero nko hanyuma agataha imishatsi igasubira igakura urumva uvuga uti ndashaka Yesu uvuga uti ndashaka kubana na Yesu akaramata ndashaka kubana na Yesu ku buryo ndirimba ibyo ndirimba nkumva birafatanya birajanye n'ubuzima bwanje turagutumira ngo uyu munsi nyene mugire kuraba kino kiganiro ufyonde kuri pause fukame ubwire Imana uti Imana ndagukeneye Yesu ndagukunda ko mu buntu bwawe mu imbere yawe no haseseka ubuntu n'urukundo ufatiye decision bwete mu kiganiro nariko ndabona Fabrice na Christophe ntahura ko ntaramenya Yesu ntahura ko ntaramenya Kristo hanyuma ndahindukira uraziga Christophe ko kera erega uravye muri Bibiliya intumwa za Kristo ntibazagiriza ko ari abayescro ntibazagiriza ko ari abasambanyi ntibazagiriza ko hari umuntu bambuye amafaranga babagiriza iki urazi ibintu babagiriza urazi ikintu cyari kimanitse ku musaraba wa Yesu ngo uyu n'umwami w'abayuda okay n'umwami w'abayuda none abandi ba Petero bakababamba ariko babahora ubutumwa bwiza ntibabahora ubu escro uyu munsi rero amashengero turimo abaririmbyi turaba escro abapasiteri n'aba escro ugasanga kubera ubutumwa tubesha abantu tubabwira ngo ibintu byose bigira bigende neza bigira bigende neza bigira bigende neza urumva ni byiza ibintu bizogenda neza Christophe ni nk'ubu nugira uje mu Bubirigi amakuru ndayafise ugira uje mu Bubirigi hari concert nubwo ntazi neza ahantu igira ibere ariko
abantu bo mu Bubiligi muriko muradukurikira Christophe araje Christophe amaze igihe ariko aritegura muzohura n'abafortran ndibaza yego kandi no muri Swede na Denmark yego urumva ibaze kaka Christophe kacagiye muri Akira serire vraiment urumva Yesu ndamushimiye abanye ko ndo kwizerwa arangabira ku bw'ubuntu bwiwe urumva ariko nutagiye mu Bubiligi nutagiye muri Denmark yes ushobora gukorera Imana mu Cankuzo yego mwijenda ushobora gukorera Imana muri Huye yes muri Rutsiro Yes. ushobora gukorera Imana Bukavu yes ushobora gukorera Imana muri Somali ariko uyu munsi amazina abantu babwirwa ngo sinzi umuvuga butumwa nabonye ariko aravuga ngo abantu babuze amaviza ngo mwese muzane hano ngo amadolari 100 ngo cyangwa muzane amafaranga muzane Imana mbabare nanje barayandiye kabisa urumva ivyo bintu bihagarare mu mubiri wa Kristo urumva ivyo bintu bihagarare mu mubiri wa Kristo Yesu ntiyaje urumva Yesu avuga icyamuzanye ngo naje kugira ngo ngarure imitima yawe ndayihuze na data nije nzira ukuri n'ubugingo na uja kwa data ntihavuga ngo nta uja muri Amerika tanciye ko sivyo Yesu yavuze sivyo ga Kristo cyangwa gusengera ingwara ngo tuzana amafaranga urumva Yesu ingwara ngo zana amafaranga ngo gura ngo amavuta ngo amazi sengeye urumva ivyo bintu rero nivyo bintu bituma mu buzima bwanje naravuze ngo Imana ndabizi yuko iradutabara ariko naho itodutabara Shadrach Meshach Abednego baravuga ngo naho itodutabara tuzopfukamira izindi mana tumbe kajya karimbo mbere naho ririmba twumve ku kazi kajya karimbo kandi sindagufasha uramfasha oya uramfasha uretse tugira turabe niba Christophe yarayumvirije indirimbo nimba yizi cyangwa atayizi uramfasha nivyo kuko nutamfasha nanjye indirimbo yanjye nza kukubwira ikunani ndagufasha iyi ndirimbo mbere ko turirimba vraiment mugende kuri YouTube channel yihe YouTube channel iriho HM Africa iyi ndirimbo bagende bayumvirize iyi ndirimbo nziza cyane noneho je nari muri concert wari nivyo wari uri na MC nari mwera ba Christian muri ba MC na Gabi Kamanzi na Gadi ya munsi vraiment uzanyibutse ndagutwara muri restaurant yumva no ndagusoro ujya munsi mwakoze akazi keza musura mu turimbo twa kera muganira nukuri kabisa rero jewe ndimo nazumvirije indimbo nziza cyane we abantu bagume kuri YouTube bategereje vraiment nimba indimbo zidasanzwe indimbo jewe navuye hajya numva nabaye undi muntu nari nkumbuye indirimbo zifite ubuzima rero vraiment Imana iguhe umugisha cyane murakoze cyane rero he duhere ahatangura ntabwo ndazi batangiye oya jambo yosuvuga Yesu ruhimuka uhoruri wa undi izigirwa jambo yosuvuga Yesu enuhemuka uhoruri wa undi mutima wanje shima Imana inyora ibikomeye mu muriro no mu mazi iserukikanabara mbere naho nobabazwa sinzosenga
izindi mana erega kubaho ni Kristo no gupfa nabyo ni inyungu mutima wanje shima Imana dora ibikomeye mu muriro no mu mazi zigeze mukikanabara mbere nawo nobabazwa sinzosenga izindi mana erega kubaho Kristo no gupfa nabyo ni inyungu yo mutima wanje shima Imana kora ibikomeye mu muriro no mu mazi serukikanabara mbere nawo nobabazwa sinzosenga izindi mana mbega kubaho ni Kristo nabyo ni inyungu. Mbaye majambo kubaho ni Kristo no gupfa nabyo ni inyungu mbere naho indirimbo Fabri indirimbo byagenze gute reka turindire kabitsisha indirimbo byagenze gute ubwira umenyesha makuru naje ndanje kubaza ko indirimbo je vraiment sinzi ivugeho gato Christian amva ngo Christian ariko abantu babona Christophe na Christian abantu batabizi bahora babona kuri YouTube gusa ntavyo bomenya ariko igihe cyose ubonye Christian mwibarabara usanga ari Christian none ubuko adahari ndabivuge ntimwazananye nuko gusa yagiye n'abantu bakundana vraiment byukuri nk'abana b'Imana kandi murancalenginga cyane. Thank you. Iyi ndirimbo Christophe ndirimbo umbwiye ngo ndabivuge byo cyaka bikindi kiganiro ariko mu buzima bwacu nka famille mu buzima bwacu je na madame hari ibintu byinshi twaciyemwo tugenda tubona ko Imana hari abantu bashaka kukubwira Imana nk'Imana yo mu bihe byiza gusa urumva Imana yabahaye imigisha babonye abana benshi byare kuva ku wa mbere gushika kuri Nyabenda urumva mwubatse amazu ugaca muza gutanga ishimwe urumva iyo hageze intahe mu Kirundi iwacu Burundi byabona neza naza iya nimera Imana yakoze iki nakiriye dusanga rero iyo Mana ya gucyo iraciriritse urazi impamvu Imana uyisenga gusa canke uyishima gusa kubera hari ivyo yagukoreye ni transaction urumva ni mpanguhe ariko hari ibindi byinshi Imana iba yarakoze wowe bibaza ko ari kubera iki Shadrach Meshach na Abednego bubahutse bakavuga ngo Imana yacu yaza kudutabara muri itaniro ry'umuriro turabizi ariko naho itoza kudutabara ntidushobora gusenga ko tumana ikintu kiba cabaye nuko ubu warahuye n'Imana mu bindi bihe yaguhaye ibindi bintu bifite igiciro uravye umuntu nka Petero ntiyahejeje neza nkuko abuyu munsi bashaka ko duheza nk'abakozi b'Imana umukozi w'Imana w'umunsi ashaka afite imyaka 99 ijana afite abuzukuru bize gutyo urumva waratunze ariko bari aba Petero barabambwe Petero yabambwe acuramye Yohana bamuteye amavuta urumva kubera Kristo niyo mpamvu Paulo mu kuronka igihe Yesu akavuga ngo kubaho ni Kristo ariko no gupfa navyo ni inyungu iryo jambo hari abantu benshi batari bazi ko riri no muri Bibiliya baramyandikiye ngo ibyo ko aravuga nibiki gupfa kubaho oya ngo ntituzopfa tuzobaho twamamaze urumva ariko ijambo ry'Imana hari umuntu yigeze kuncalenginga hari muri CLA hari umukozi umuntu yaza mu gusenga hanyuma hari indirimbo twakunda kuririmba sikonda yibuka
neza ariko menya ari indirimbo y'icongereza yavuga ngo G gitari yanjye sinzi Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Ndirimbo twarayiririmbye ni indirimbo ivuga ngo shira umuriro mu mutima wanje ngo ntashobora gukontrola. Umuntu rero araza arambwira ngo Imana yambwiye muri iyo ndirimbo ko nguriza kuja kuvuga ubutumwa muri ihaka. Jenje nariko ndaririmba indirimbo wewe Imana ikubwira ugenda muri ihaka. Ico gihe ni mgihe ISIS yari iriko irakora ibintu by'ubwicanyi bukomeye muri ihaka. Sirito kuba Kristo n'abandi. Histoire umuntu yaragiye muri ihaka kugira ndayipfundagura yaragiye muri ihaka bagenda ari n'abandi umwe baramwishe baramurashe ariko baravuga ubutumwa hakizwa umwe mu bagwanyi bakomeye muri uriya mugwi wa ISIS. Uwo muntu yakijijwe niwe yagiye gufasha mu nyuma kugira ngo abandi ba terroriste bafatwe. Umuntu yaravuyeyo aragaruka muri Afrika. Byanteye kwiyumvira mbega uyu munsi abakristo uyu munsi turiteguye gupfa kubw'ubutumwa bwiza ko dushaka kuja muri Amerika, dushaka kuja ahandi hose. Ninde azorungikwa muri Somalia? Ninde azogenda kubwira ubutumwa bwiza aba Shabab? Ninde azobwira ubutumwa bwiza abantu batazi Imana? Donc ubukristo bwacu bw'uyu munsi umuntu ashizemo thermometre akaraba igipimo aho tugeza vy'ukuri gukunda Yesu. Turirimba indirimbo ariko bitari mu mutima. Ba Paulo iyo bavuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. Bari ready gupfa. Numva bari ready gupfa. Rero ndashima Imana ko hari ahantu iri irantwara ngenda ndumva ko ivyo hano mwisi imigisha hano mwisi gusayangana niki ehego ni vyiza nta muntu avyanka ariko naho bitobaho Kristo n'ubutunzi dufise bw'uyu munsi nejo hazoza. Indirimbo rero yavuye ahantu sinovuga ngo ni indirimbo ni album yose ya transformation yavuye ahantu Imana iri kiratwumvisha ko nta kintu na kimwe kiri permanent, nta kintu na kimwe kibihe byose hano kwisi dufise. Ikintu cyonyine dufise kibihe byose ni Kristo. Tubwirizwa kuba transformer rero. Hajya Paulo avuga muri Romains 12 ngo nuko rero muhinduke rwose. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Urumva ntitwishushanye n'ibyo muri kino gihe. Transformation no guhinduka Kristo akaba ariwe mukate. Sinzi ko bibuka Yesu amaze gukora ibintu byinshi akagwiza imikate none bace baraza rero baramukurikira ari benshi. Arahindukira agira ati mwebwe nimunkurikiye kubera ibindi munkurikiye kubera imikate n'ibitangaza. Akababwira Yohana 14:40 ngo ni jewe nzira kuri n'ubugingo. Ahandi arabwira ni jewe mukate w'ubuzima. Urumva no umukate w'ubuzima bamwe bavuga ngo mukate ni gute twokujya.
so gukurikira Kristo rero ni ukumukurikira we ubwiwe. ni ukuri. Gushima ibyo yakoze ni byiza ariko kumushima kucari. Ni ukuri. Yego. Urabona ikindi kintu natahuye nashaka no kubwira abandi bantu, buriya kuba umukristo ntabwo bigaragarira mu materaniro tujyamo hariya mu rusengero. Hari abantu benshi b'abakristo kugeza n'uyu munsi bitwa ko bakiriye Kristo, ariko usanga bahinduka abakristo binjiye muri irya nzu twinjiramo. Bigahera haje. Bigahera haje. Yasohoka agahita undi muntu. Mu kuvuga ngo ugasanga uba muri muri societe ntibakuzi nk'umukristo. Nta Kristo babwira, ahubwo usanga wirata ibintu ayamazura uvuga ibindi bintu nyene bitandukanye n'ico. Rero hari ijambo nasomye rivuga ngo bazomenya gute mutabambwiye. Uri kubyumva? Rero kuba warakijijwe kugira ngo umuntu azamenye Kristo nuko Kristo amukubonamo, no tu mu majambo. Wowe ubuzima bwawe, intahe yawe, ivyo ukora, ivyo uvuga, ivyo ubamwe, Kristo agaragare mu kazi ukora, Kristo agaragare mu ibarabara, Kristo agaragare mu babanyi, Kristo agaragare muri wewe, ujya mu nazakira Kristo. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Amen. Christophe, byukuri twagize ikiganiro ciza. Reka ndagusabe rero, hari ukuntu duhora duheza kino kiganiro. Umwana muto ariko ariga kuririmba, guhimbaza. Umwana muto ashaka kuba nkawe, ashaka kugera aho ugeze, uramubwira iki? Namubwira no kubibamo cyane, kubikunda, no kwihanganira challenge. Birimo challenge nyinshi zigoye, ubundi nivyo namubwira. Ikindi naco nashaka kubwira abantu, kugira impano ni kimwe, noneho twebwe dukora nk'abaramyi cyangwa nk'abantu bahimbaza Imana, hari ubundi buzima dukeneye kubanamo n'Imana. Sinzi ko uhora ubyumva Fabio. Hari igihe umuntu aririmba ukumva uramerereje, ukumva urabyumva, ukumva ico kiriro racinjiye, n'undi aririmba ukumva akarimba tu uko ukumva abandi bakora aririmba izindi zisanzwe. So no kuvuga rero uriya muntu aririmbye ukumva uramerereje, hari aho byavuye. So icyambere na mbere ni ukwiherera cyane na Kristo, ukagirana umwanya n'Imana yawe, ukaja imbere y'Imana. Urabona tuba turi imbere y'abantu benshi, abantu baba baje kugira ngo bahure na Kristo. So Kristo agomba kugaragara muri wewe, rero ugomba kuba ugirana umwanya cyane munini wowe n'Imana, kugira ngo ibashe gukorana nawe. Yego. Murakoze cyane rero abantu mwese mwadukurikiye kuri HM Shima TV. Aha ntiturabanyamakuru, ntituramenyesha amakuru, n'ahantu abaririmbyi, abakozi b'Imana bansanga muhira, tukicara tugasangira, tukaganira, tukanezerwa, tukibutsanya ibya kera, tukaririmba, tukiganira nyene nk'aho turi abantu bari muhira. Muzobona benshi, muze muratwandikira muri commentaire abo mwipfuza kubona. Hari uwambwiye ngo arashaka kubona madamu wa Christian muri commentaire. Ngira tuzoza turaraba ukuntu n'aba madamu tubazana. Kabisa madamu wa Christian muzamuzane kabisa. Na madamu wa. Murakoze cyane, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Yesu abahezagire cyane, mwibuke gusangiza kino kiganiro abandi, gushiraho commentaire mutubwire ari kibazo mufise, ari ikintu mutumva. Murakoze cyane.